Itong itong sulingon guys, yung bukol. Ito ng timplan guys. Ang primera na itong ikutan guys, salt. Dapat na din yung salt kayo para mas only kan guys. Udong with pork. Sunod guys, itong batangan ng kwan. Magic sarap yun guys ha. Para mas malalim sila. Diyan itong kwan guys, pagbukawan para kwan maluto na guys. 5 minutes. Ang pinayanin guys kayo. Buko na. Okay, hapit na maluto atong pork with udong sa matalo. Itong kan guys, itong kilawan. Para kan. Ayos at harap. Basta maparat guys. Wala butangan na to sugar na maungi sugar para pawas parat. Okay, ano yung technique mo guys? Magluto ang sugar di paratan para mawag ka parat ang sugar. Isa guys, sila parang guys, luto na. Luto na itong pork with gulong sa matanong. Happy welcome guys, welcome to my channel, welcome to Matalon. Mana atong giluto karon udong with pork sa matalong.